Dan svim predstavnicima medija. Kao što znate, u toku je sednica sa 31 tačkom dnevnog reda, od kojih je svakako centralna i najvažnija predlog budžeta za 2018. godinu. Međutim, ova sednica predstavlja jednu neobičnu specifičnost i farsu, a ja bih rekao i nešto mnogo opasnije od toga. U toku je i neka vrsta, ajde da kažem, mini državnog udara, s obzirom da do sada nikad nismo imali prilike da raspravljamo o završnom računu. Ja mislim da je 2002. poslednji put završni račun se našao pred narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini, a evo sada smo u situaciji da ne može da se raspravlja ni o predlogu budžeta za narednu godinu. Zato što je vladajuća većina pribegla jednom jeftinom političkom triku, podnoseći amandmane na neke izmišljene zakonske predloge, želeći da izbegne raspravu o predlogu budžeta za narednu godinu. I to je jedan ozbiljan problem koji, nažalost, prolazi zato što sredstva javnog informisanja nisu slobodna da ukažu na jednu takvu činjenicu. Zbog toga građani Srbije ne mogu da čuju dovoljno o onome šta nam se sprema finansijski za narednu godinu, mada to je već sve viđeno i sve isto, identično. Opet dajemo 30 milijardi dinara da pokrivamo gubitke javnih preduzeća, a nigde nema odgovornosti od strane direktora tih istih preduzeća, i krivične i materijalno-pravne, za poslovanje tih preduzeća. Opet dajemo 12 milijardi dinara za strane investicije, za njihovo doniranje i finansiranje, opet se zadužujemo 8,5 milijardi, dajemo 10 miliona evra za migrante i tako dalje. To je već rečeno u načelnoj raspravi od strane poslanika opozicije, naročito poslanika Dveri. Tako da ja neću o tome govoriti danas. S obzirom da ne mogu da govorim ni u plenumu, jer budžet nije na dnevnom redu, budžet ćemo ostaviti za neka druga obraćanja. Mi ovde usvajamo 31 predlog zakona na ovoj sednici. Između ostalog i Zakon o sprečavanju pranja novca i borbi protiv terorizma. Ja bih hteo da govorim nešto o pranju novca i o sprezi između nosilaca državne vlasti i organizovanog kriminala. Kao što znate, mi smo u aferi Dveriliks otvorili temu upliva organizovanih kriminalnih struktura koje se bave trgovinom narkotika u vrh državne vlasti i simbioze i povezanosti nečega što smo nazvali politička mafija. Ovde ćemo danas izneti još jedan dokaz koji se tiče kako funkcioniše ta mafijaška organizacija na teritoriji države Srbije. Ovo se konkretno tiče jednog ranijeg perioda i odnosi se kako na prethodnu, tako i na sadašnju vlast. Neki narodni poslanici opozicije su pominjali postojanje paralelnih službi, tako da ja mislim da ovo može dosta da vodi i u tom pravcu. Naime, ovde imam kod sebe transkript telefonskog razgovora koji su obavili Darko Šarić i Rodorublje Durović od 27. decembra 2008. godine. Razgovor je počeo u 22 časa 6 minuta i 13 sekundi i trajao je 340 sekundi. Obojica su koristili kartice prepaid 065 i 062, dobit ćete svi i telefonske brojeve koji su u tom trenutku oni koristili. Tema ovoga razgovora bio je uticaj, odnosno pokušaj da se tadašnji državni organi ubede da se prihvati jemstvo za Stanka Subotića Caneta. I Darko Šarić se kod Rodoljuba Radulovića raspitivao oko toga, da se prihvati jemstvo za Stanka Subotića Caneta. Jer je on zainteresovan za to. Između ostalog, Radulović kaže da mu je njegov kontakt, koji je blizak vrhu vlasti, rekao da je pitanje dana kada će Tadić, misli se na predsednika Borisa Tadića, reći Mikiju, misli se na pokojnog Miodraga Rakića, šefa svih službi bezbednosti, da se prihvati ponuđeno jemstvo. Da nema niko ništa protiv, čak ni specijalni tužilac Miljko Radisavljević, i da to treba da se desi oko Nove godine. Ovaj telefonski razgovor jasno upućuje da nešto što je tema pravosuđa i što bi trebalo bude isključivo u domenu pravosuđa, da o tome odlučuju političari i to u direktnoj pogodbi sa ljudima iz kriminogene sredine, sa Darkom Šarićem, sa Stankom Subotićem, sa Rodoljubom Radulovićem. Podsjetiću vam da se i Rodoljubu Raduloviću sudi u odsustvu i da očekujemo njegovo uskoro, dobrovoljnu predaju, a takođe podsjetiću vas da je Stanko Subotić Cane, lice koje u tom trenutku bilo na poternici, ponudilo jemstvo 2008. godine, najpre hipoteku na 692.000 evra na nepokretnost, a potom 2 miliona evra u kešu, na kraju i 5 miliona evra u kešu negde sredinom 2008. godine, da mu se omogući da se brani sa slobode kako bi se ukinula Interpolova poternica, i upravo se o tom jemstvu ovde radi. Inače, Radulović kaže da je taj kontakt toliko ozbiljan
i podsjeća da je dao tačan dan kada će Cane Subotić biti pušten iz pritvora u Moskvi. A podsjetiću vas, od 28. aprila do 27. juna 2008. godine Stanko Subotić je bio u pritvoru u Moskvi i pušten je neblagovremenom reakcijom sa srpske strane. Zašto se nije realizovalo ovo prihvatanje jemstva? To je zato što su Miroslav Mišković i Milan Beko imali mnogo veći uticaj u vreme vlasti Borisa Tadića nego Stanko Subotić Cane. Njima je bio interes naravno da Cane ne može da bude u Srbiji, što se i vidi kada je na N1 kod Jugoslava Ćosića gostovao Beko, a u organizaciji sa Ćosićem Cane se javio i uključio emisiju. Međutim, ovde sada dolazimo i do aktuelne vlasti. Ono što nije prošlo tada, prošlo je 2013. godine. 2013. godine se prihvata jemstvo u vidu hipoteke na nekretnini u iznosu od 538.000 evra Stanku Subotiću Canetu. Znači ono što nije bilo prihvaćeno 2008. moralo je da sačeka dolazak Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke na vlast i onda se vodi jedan sudski postupak praćen brojnim kontroverzama koji rezultira oslobađajućom presudom krajem 2015. za Stanka Subotića Caneta. Neka svako ovde sam zaključi da li je to bilo utvrđeno nezavisnom sudskom postupku ili je pak bilo plod dogovora koji su postigli još 2007. u Pariskom hotelu Lic, Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić sa pomenutim Stankom Subotićem Canetom. Ono što bih ja hteo da ukažem jeste sledeći. 16. novembra 2017. je Darko Šarić kao svedok tužilaštva svedočio na suđenju Branku Lazareviću, gde je između ostalo govorio o kontaktima sa ljudima bliskim Dačiću vezanim za upravo ovo jemstvo o kome ja govorim. Ja se zaista čudim advokatima Darka Šarića koji su prihvatili da on učestvuje u jednom takvom postupku i rekli mu da priča to što je pričao, s obzirom da postoje toliki transkripti i snimci razgovora iz Balkanskog ratnika, da je jasno utvrdivo sa kim su oni imali kontakt i kakve su prirode tog kontakta. Ja podsjećam, evo ovaj razgovor sa Rodoljubom Radulovićem jasno govori o čemu se tu radi, a davanje lažnog iskaza u sudskom postupku kao svedoka je takođe krivično delo. Dalje, želeo bih da postavim drugo pitanje. Kada će se istražiti veze između političara, nosilaca pravosudnih funkcija i organizovanog kriminala? Taj sistem uspostavljen je za vreme prethodne vlasti, a savršeno funkcioniše i za vreme sadašnje vlasti. I svi su deo tog sistema. I za kraj, kako je ovaj dokument proglašen državnom tajnom? On je jedan od brojnih dokumenata koji mi objavljujemo, koji nosi oznaku državna tajna, a i Darko Šarić i Rodoljub Radulović su bili lica koja su bila pod istragom za učešće u ozbiljnom organizovanom kriminalu. Po zakonu takav materijal ne može biti proglašen državnom tajnom. Da li je cilj proglašavanja 7,5 miliona razgovora koji postoje iz Balkanskog ratnika državnom tajnom upravo da se oni ne bi mogli koristiti u sudskom postupku? Jer javnost i istražni organi imaju pravo da saznaju sadržinu tih razgovora. Tako da pozivam službe bezbednosti da objave sve razgovore koje imaju od 2005. do 2008. godine, da mi to ne moramo da činimo. Jer je to najbolji način i da javnost u Srbiji vidi, a i da se konačno na sudu procesuira i okonča ono što su istražni organi započeli i zašto su te materijale i pribavili. To bi bilo to. Očekujte u narednom periodu nastavak naših konferencija za štampu, nove materijale Dveriliksa, ceo ovaj transkript dobiće i novinari, možete ga pogledati na sajtu Dveriliksa i na sajtu naše političke organizacije Dveri, a ja stojim otvoren za eventualna pitanja novinara. Ako ih ima, ako nema, zahvaljujem.